Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat naggapo. Iti pagama nagpailingad itinagan a Norman. Iti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nakaaramid ang iti basol iti asawak. Nagbabaiak. Ket saan anaamuan ti asawak, agingga anagsina kami matlaeng iti babaik. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Norman. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nakapimpintas kay ti deta suot mo, Lovelyn. Agyaman ak tapinatgam tikin daw kung agkita ta. Agpaiso? Asino tinapinpintas? Ti asawam? Wano siya? Siyempre, sika. Ang mga nukon ko namlaang matdayta. Amok ani alona ti ay ayatam unay. Gaputaing kalay samket nga ron. Kaya't ka kumamat nga ikasar. Hanggang nagkasar kami mat ngamin kanya alona. Amumat nga anda asawak, sipud pay. Saan ka di? No saan ka lang ay ayatan? Saan ka kumatutupan tadan asawam? Agyaman ak iti panagayat mo kanyak, Lovelyn. Imbaglakit tinti mo na ka nagawid ngam ti asawak. Hanggang apay nga tang awan pa lang. Narigatan man nga tan alagura iti taksi. Imbag kanyak atad ang motor ko. Mapala ko nito kwarto mi. Mapalak kiti na kita. Sumangpat tulatan niya, Lona. Nakaawid ka matgaya man. Di ka pa'y agchat mat no paawid kan. Tadinagas na kuma. Nagrigat ti agura iti taksi. Diyak matam mo, asaan ka pa'y gaya man nakaawid? Sika kumati nagchat. Sika ti rumbeng nga agchat kanyak. Diyak nga rod ammo, asaan ka pa'y nakaawid? Apay nga rod anak kaidakan. Nangan kan? Hoy, alda ka trabaho ka nagawis, ta birthday na. O sige, mga anak pa'y tamabisina. Hoy Norman, agpudno ka man kanyak. Asinaw jay babae akadwam kanaw idinaminsan. O sino mo? Saan kayo man nga agar-aramid iti istorya, nanak? Saan nagar aramid iti istorya, Norman? Ada nakakita ka na kayaw amagmag na ije parke. Magmagnamat lagayan. Kasanong bagada a babaik. Kano naka-holding hands kayo kanaw? Anya? Awan na dyan, nanang. Saan yung istoryahan kanya, Alona? Tapos saan kami nga agapa? Luk-lukwam ka di ti asawam. Saan, nanang? Anya saan? Liklikam ti babae. Narigatan no maamuan ni Alona ti maipapan ka na kayaw. Oo, nanang. Ay sus pare, nasken nga ganad kan. Saan ngamin amaliklikan nga adda makakita kada kayo ni Lovelyn. Iswasan kayo na mapmapan iti matatao a lugar. Rabi mo't na dyan, pare. Kurak ano, awanan makakita ka na kami. Kasanon, numatiliwan na ka ni bagat mo. Panagkunam, mapakawan na ka? Dahito tidyakan mo, pare. Kasano, numatiliwan na ka, kat ibaga na nga agsina kayo. Ay, diyak kayat pare. Asawak nga rodan niya, Alona. Saan mo pa'y akayat? Tagden na kayon ka ni Lovelyn? Asawa ko ni Alona, pare. Kabit ko lang ni Lovelyn. Kanyak mat masigurado, no napudno kanyak ni Lovelyn. Nagawis ni Pare Rex, bakit? Ang mga numaladawak nga agawid. Oray siyak mat. Ag-overtime ha. Kasano? Sukunin ka, wano niya. Saanan? Makaamuak tulatan nga agawid. Agan-anad ka nga rod, bakit? Oray sigamot Papanan nyo ngamin aya. Adag ka sa nga karo ba na Rex? Inawis nak. Pagpasyarak matanay, di ba leda? Di ka unay agbartak. Agmaneho ka pa'y. Wen, bakit? Agan anadak parakin ka.
talaga siya pay tin rason mo. Awan mo't nga rod amok asabali ang may rason ko, pare. Imbagakin ka, taamangan no kilat nga agdamagkin ka. Mapasubo pa'y katitaong aglastog gapu iter aramidem. Si kamat. Bumawi ak tulat takadikin ka, pare. Kahit sa dino ngay man papanan nyo kanila Blaine. Agbar kami. Kalpasan na. Amo mo na, pare. Kahit agan anad ka, ang mga no adamanan makakita kada kayo. Imbaga, tapalubusan na kanibagat mo. Sana siguro kaya ta maboring nga kay Balay. Taag overtime kanumat ni bakit ko. Si puta pare. Ang mga no inton madamdama, agpada kayo iti aramida ni ti asawam. Ha? Ne, anya ti kahit masawan, pare. Ha? Kanayon samat ang maladaw nga agawid. Inton kwan, adamat lalaki na. Si kamat, pare. Tila'y bagbagamot. Nagpitas ti music. Kaya't matitag sala ka? Wala. Uwe ka. Mapantay di dance floor. Medyo adumat ti tao, iti daytoy abar. Juan, dito yung party kay kayat ko apapapanan. Imay ka din dito, may akadom ni Alona. Uwe, hanggang hindi balasan kan baro kami pa. Kita nga agasawa kami. Saan kami ngam umay dito eh? Apay nga saan mo nga awisan? Gaplo ta si Kang, ti kayat kong awisin. Pero pag nga ang kasyak ti awisan. Ti kumit kita dito ayan ni ng salsala. Medyo'y akapsal ko. Oh, apay ang napauli magkamagdan. Asino tikit kitaan? At na dito tinaudi akapsal ko. Ha? Kumikita ka na ta. Sigurado ang pagdamagan na nga simpa. Ala nga rin ibagam. Makamuli na. Apay ngay mawag ka, Joy. Sana ka makasidigkan kay Dirabi eh. Nga uray, kayat ka ang makasarita. Anya ti bagam? Agdamang kapay lang. Manong, amok aluklukpom ni Manang Alona. Sana bali ah. Tani Alona ti pudpudno nga ay ayatek. Saan kan nga grason, Manong? Babae akmat. Jak kayat ti malukluko. Isa pang asim, ta isardeng mon ti mangloko kon ni Manang Alona. Alawanan. Basta saan ka nga gipulpulong ka ni Alona, ha? Siguradom laang, Manong. Tano saan ka pa'y laang nga sumardeng? Ipulong ka ni Manang Alona. Uwin ko naklangarudan. Apay akasla importante launay ti ibagam, Lovelyn. Talaga nga importante ti ibagak, Norman. Anya nga mineta? Kaya't kung ti makibreak kan ka, Norman. Agbreak tan. Anya? Iti anya agapo. Kunak man no ay ayatan nak. Namiris ko nga awan masakbayak kan ka. Diyak kaya't tiyag nanayon akabit. Anda ka din nasara ka masabali. Ibaga kung tipudno kan ka, Norman. Ada ka chat ko a foreigner. Imay nagpasyar dito'y Pilipinas. Kaya't nakano nga ikasar. Anya? Amok amaawatan nakmat siguro. Kaya't kumatimadan iti pamilya. Diyak kaya't tiyag nanayon akabit. Nasakit na ito, Lovelyn. Ang awan maramidak. No, talaga na itati desisyon mo. Makadlawak kan ka Norman. Apay akanayon ka nga aginom ti balay. Kanayon mo na masapa ka sumangpat. Di mo pa'y kaya tamasapa ak. Apay, ada ka di problema? No, mabalila ko mga ibagakan ka ti sakit tinakam ko. Gaputin break na ko ni Lovelyn. Norman, kasasao ka. Anya ka di ti mapaspasamak kan ka. Awan, bakit? Awan. Nasakit lang ti ulok. No nasakit ti ulom, apay pay langarod nga aginom ka iti arak.
Ala, maudi na buti na ito eh. Bakit? Gusto daytan pare. Nakaadukan iti nainom. Pare, apay, saan mo ito na mapukaw ni Lovelyn iti panunot ko? Nasakit tinakam ko iti panangi-break na kanyak. Gusto mat nga minti ko na ni Lovelyn pare. Saan nga iti agnanayon kat kabitlatan. Tigit din asawam ti ipamaysam. Gaputa ti asawam ti pudpud no ang mga ayat kan ka. Pilpilitak mo iti alipatan ni Lovelyn pare. Talaga saan ko ang malipatan? Gusto daytan apa naging inom mo pare. Agmaneho ka pa'y. Amangan no anya pa'y ti mapasamakan ka. Wano, dito ikan balay ang maturog. Saan pare, saan? Agawid ako. Apay, nakaawag ka, Joy. Sa dino ti ayan mo, Manong? Adak di ti balay. Sana kasimrak, tanas sakit ti ulok. Ada ka dita ni Manang Alona? Awan, simrak iti trabaho na. No basta, umayak dita, tagsarita ta. Anya nga ti pagsaritaan ta. Basta urahin nak dita, Manong. Sige nga Rod, urayan ka. Bye. Ita, anya ti pagang. Sagbay ti amin, damagak man manong. Insinam ka din ti babaeng. Siyak tinsina na. Makikasaran iti foreigner. Kasta? Ape ka di. May papan ka ni Manang Alona ti bagak. Anya ti may papankan ko na. Agbada kayong adda aramid na, manong. Anya ti kayat mo asawan. Adda lalaki ni Manang Alona. Anya? Sigurado ka kaditi dahil tangay bakam? No saan ka mamati? Adtoy, i-forward ko kan ka tinaalak a video da iti restaurant. Akadwa na, ti lalaki na. Anya? Nasayata si Mang Patkan. Apay ka di? Anya ti kayat asawan na ito'y. Anya nga min dayta? Umasidig ka, katbayaan. Atoy. Nangalaang iti dayta. Nakita na kayo ti kabsat ko, ani Joy. Sorry. Pakawanan na kuma. Nailaw anak iti katrabahwak. O sino ti mas ayayatam? Dahil siya'y alalaki o ano siya? Sika ti asawak, Norman. Iso nga isin ako ni Philip. Basta pakawanan naklakit di. Kaano pa yaluklukon nak? Kaano pa ikunak? Inaman kabulan. Mapayan haramid mo kanyak ti kastoy alona. Pakawanan na kuma. Ikarik. Agbalbaliw akon. Isin ako ni Philip. Masakit gayang ti maloko pare. Nagkidan kayo gayam amang lukluko iti tunggal may sa pare. Saan mo anadlaw aluklukon na kati asawam? Gaputa madamamat aluklukwam. Mariribo ka nak. Saan ko kumapakawanan ti asawak? Agpada kami mo ta nakaarami ti basol. Tinagdumaan mi lang. Saan na anaamuan nga daaramid ko? Daytang arod pare. Isu panagkunak. Rumbang laeng apakawanam ti asawam. Tauray si ka. Kat si babasol mat iti asawam. Anya ka ni ti rumbang aramidak na nang. Sika ti agdesisyon, Norman. No kabailam apakawanan ti asawam, di pakawanam. Tauray sika kat adamot aramid mau. Siguradong hatanga isinanan ti lalaki na. Kasauma.
Nunas kan apapanawam iti trabaho na, tapno maliklikan na ti lalaki na. Aramidam. Sige na lang. Kasaok itinalapat ti asawa. Agyaman at tasinukan, Norman. Tapno masigurado nga insinamon ti lalaki. Nagkariakmat nga isinakon. Saan ka di? Saan latang agtal na ti panunot ko? Gaputas saan na maliklikan nga nagkita kayo iti trabaho. Anya nga ruti kayat mo nga aramidag. Agikat ka ni ti trabaho. Agsapol kay ti sabali at trabaho. Sige. No kasta ti kayat mo. Iso ti masurot. Kan manipon ita. Kanayon ka na sukonan. Narigatan. Ang mga nulukwan nakmanan. Pinakawan ko ti asawak, Mr. Lonely, ngem aging gaita, saan na pa'y nga amo, nga uray siyak, ket addamet aramid ko. Tuy pagayam mo, Norman. Agyaman nakpagayam Norman, iti daytoy apakasaritaam. Timakonak, saan mo nga ulitin ti inaramid mo? Agpada kayo nga adda kam malina. Ipamaysam ti atensyon mo iti asawam. Iti kasta, saan kan nga agbirok iti sabali nga atensyon, kastamet ti asawam. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Norman. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Can Sound Effects, Triple R. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.